Mala. Good evening, Mariko. Good morning, good night, go at tea and thinani. We want get in Chiamara and eight and up, particularly a la video in a minute. We're directly to Nasir community. She right me along, but take a tutor to go ready to mind no con regarding to mental work policy in charge no nene ba kur ba yar kaje kane ti chro din jago biken kur biken yar and jara chang ku can the same people can te talk a war di de chang Facebook war ngoda let ken let ken which they are determined no biken community we can destroy we cannot divide cha kur cha beter they laru God to tea again mission din but they disguise themselves as though they care. Ko ba korter. Take a video meeting yamana ni yok as an lel manan again shop a letter ku but supporter bear rally behind her. Ko malet gadi je meji hakshim magwa. Ka community gwa no benaro de look melaran meji yak. De laru Mindy, de your mind as a community, you need to pink a matar, kia commandang, wherever you are, you need to Janata to get a pink. A lot of reminder that they come here in regard to Dorar. Ran la yagwik, Katan Lade, Kashanka. This man, a pastor, Michikon Talwakos, Chokot Kongat, yet, should all got you a duck a bad duck. So to me, the lar would tell a limit. Who Ramichu could point kwa the cornel che lut, ke Guamishal dol kwa che lut. Che fit ko that a community that ever watch. That's number one. Number two, Ken Kona Lingish a walker, no me talk a corkanater, my name is Shetka time. A gen point out. So there are Ramadon Kula lecture, Ramamoch a corthol, Mishi point the Kula walker. Don't that a chonko there a right wood take a Gatluak, Galwa leo Michikor Michi at all. Shajan. So would a mayor wouldn't be general allow one yoni. Allow nyona can mean ladder take a day. Ko can confusion, go but not confused. Kakaine. Okay? So conwery guru ban rodan nikuran which a con your true color. Chwana ja bain ike to go lat ko tana deran mugwarit ka she da wala ke lode da wala no opposite de lara wude chala Dorar me a destruction mid community especially Nasir County Goreju as a community we need to deal with this man and condemn him once and for all because he will stop at nothing. So, challenge no way, it chena children come at her to we na persuade we galwa le we are work che courage at all. Copoinde, tell a mission a land menu they wound in a eramade corridor. Number three, you take $3 million to 3 million British Qualagaka, Quidian Chang, te we chagoish kang makanaka sham, chakachamka point. Kakan you do ku and ala labi keke. So take a dupe to one you would imagine you have corner one yawning, I swear, Chajan, a one kaja, one chaka. So Rameshet can a more there a community lead, kia there a county lead your where? To hell? Chairman or Lamna Rodan a Luke. Lamna Rodan a Luke. Nasir County take a two billion one tititin, take a yalcor to tinto, kia gagwan. Today can go look where chaka tone. Chingaka can. It's not fair. Alamen la Dorar can a galua work a grubi and a chorodi and jack a mid young Moguro back on them as a community. They ye look and yaduni and tolwal yen jimatar wadol we do Dorar torchi, chwara jen knock, if a commissioner back. This man is pure evil. Let me repeat, a one young and talk of wood shall Dorar me. Ko ramatel dual ka kodnial
a jen deal ka kon ka so Sudan ko sal pakir ku jakot dunga jakot da dwala ka kot ci we der ya ga how come de ko ram chet ke na mo de ko no gor bana jala ko era ki de kon nyura bana jelle ngi we dol ka kon how ci mara ko so wudu shala Dorar mo de feel to yene de penyu riede dunde la de mela latke as a community kwaje condemn ko lugeje awo doro bo nyurtun Allah Doran cha dag already we don't need another punction me be a buntu arpen because that's what this Dorar dude is a punction period like punction la lar ke shin ko point there that's what Dorar is randi kajmat kene sure kai chak like this is too much tell a leader value mutatin kaja at all whatsoever matare paiji ko kweteng e ka halu kulo dol wi dol re nguka wi dol tin ge dunguka so te go mo ka yen chi na rada na ga jog la nga ga ko la ram ke ya nyu re du na ngai yene te nyene ga bia palo nyu na this is wrong chi ma ko this one man ka ro da sha lo akwa dak che yo ko ti de o te ko ko cha ga cham now later on the nyok le na commissioner mi tele win rule badadu tene jan hiding le ne la wo attack wudo sha le galwa le me ngai ko na sha bok chen ko ni paper ni le tere cha gor jena Dorar chi gor galwa che ben jo sha ben find out chi gor galwa chero de juka no group de ka dile kana yod ke they even call dak rethwan chi kan dak wo jogo go na UT 120 some thousand US dollar to ba ben ter kor e sha ne jaka kang ma kane these people ke sure ya jama woka na pele ke wo chi dak jogo no no ngo kwer kang ma kana ba ka bro ke telephone ba kula ngaji wo jen tie yodo tene ko ma banuer community ka US ma ba te ke yodo ngwande chet ke titi ba goro wo ba ngaji wo ne jagya kwer la to ka yodo wa le ka mu me chi kana ngai right back ka kwer nuer ne dak ra to an ka US you can disappear so this is a serious problem she na re goro bia capture angude ram kel na nyon rewe ma cha kana ngo UT 3 million ka yai ka ga na tar yai ka matar gwa mo tele me cham kana ngu cha na mo ke yo ti cham ka mi ko la to leader la George ka lat ka la de this man she leader wan nyon ni jan mi ponchen look me de ram do ngajak so as a community goro bana dial ka ja literally goro bana dial ka ja ko me la de shi mo gwa win mi cha da go already min no go de community da ka ngu and commissioner we tell we da nika ko na ter nyuru ngade nyuru jang ben waina ka gar we jode nga chiro de jege jang we jin dien we ko era tero so ene yene tin ta pin roje me we ka ye Dorar tochi kana galwa wuru ke deng dien jel ga ke lo ke wu over to meeting chol to ka matar chwara right dealing Shuara right dien shuara ling because tele misika ni nyot ka telet kenke nyin shuara telet kenke kuka na kante agwini to kong buken ka jo ka ji kang ma kana ka jakka ken ka right ke kang kwi ka ro ka kang charan set up chenge ke telephone cha charan ja kwa mute ku ra le ku I dwar mi hal then shu ka jo ka ji ne shejen no we need to deal with this man ya jama we need to deal with him ko me che le ka pastor de lo al ka Christian temple chi mo gwa chi ra me de ngode la one ne it liang ka right de ni njen de ra ko la bot chi na yi ro ko community wala ma do ngami me ra me chi na me de ri de ling ko no me da lo kon pon chen ngi ne po ne cha right da ling how come bin ideal ke je ko ne de ko western world Dorar we will deal with you tell a commissioner me bi ka na tar as long we have breath in us I don't know nga je ko mo ko jube but you better go back to Rama Jagumo Juba. Let me repeat, Kwajara Jagumo Juba, but you need to go back to Rama Jagumo Juba, Jungi was Angaloganore. Chine you go, Kanasa County. Chung with your kind of commissioner rude, be a bang pin bang on a corrado go Corbary Abangui. Go again Pelan and go rebelat. Rama Jagumo Juba and Dorar, Pelan and no Corbary Abangui Shabater. Ngay je mu we kuwer kan ba bande de nuer dial ta rambi moy do
ko kon ji US yo kon Dorar pel nei gwa le nei rana ne siang ti siang road ko ku ne study ngai nei o jiram de ngat la jiram cha de ngat your behavior ke shi andu speak for itself ka tin chilat ka community akana na lo akot abanara why you have to make footprint everywhere ka shende te te poitona chele ngi wodo wal shi angwari te nyadu ni shi kwit ya shi kwit ko shi china da set up ka community lo dunu shi ye ko wumdu shene ri ye kan ne ka wumken alatin le dika shen shi mugwa kuwar na tar shi bijak commissioner na tar shi bijak chenga deputy ka na tar shi bijak because tell you loyalty tell you integrity till agor ka leader you're not honest how come kwa ile wele lungu community wa ile lungu so stop with this nonsense okay stop with this nonsense Dorar you know group do cha yangan menu US ne yangan ko ga yela na contact do biya we chikang makana ne jak te yen ka gor yen yo ko paina cha yangan through the whole group ne no ready al ka US right now cha yelat already the next person biya contact ga biya no ka cha chikang makana ye jak be yelan mu ku yen mu ko jeno na tere dani ibiya dak yena gat guru gar we Jordan chebuto it's not going to happen kona mane dia wajene chi atara ka jedo ku yena play for food shara de ka pinyi tete ga ayu ka tete ga de ka kala dia ne the same thing wo ber shi ya hire la the same people anga te ka mande nga right now maboko mo ka awona ni che jen ga lo le che ne gien ka point jine ni jine ka adis ka comfort che ne kan do le bo ka che min ka 4 days te ga do ru mi jana bo kon na ko che ne te ga nga de ka guru go ne de ga lo ga de ka ga ka ne kang ma kan chi community ben pulu te ga ga lo le mi che kang ma kan order ka jin gor le te gan ma ga che ni je te Dorar ala ko we che binugi dung chen mo to gu mo chi ko we binugi be failten de ye jog ye ne yen jinater and wo do lo mo kwa je condemn as a community sure right the link ni meeting ni ka sure show up te ajen guideline nor bari har karo ade chi je no la support ko ramite lu chengo ko nel tele lut ke je de ye wanang nika gwan de ye wanang tene as a community de ye wanang nika che chu nyo the judge wu good you 3 million birtu te wi chaga sham chenge kor na ter da dak dum tele yu to chaga pa keda ka shwe we chagra ma de din mi innocent mu kwini je che yu cha che yu de ngwan che ke to che receive ko US không một đại cho là na cái nó group đó cả Addis Ababa là cái lúc này queer chỉ cái là ngồi ở queer đoạn như là queer như liệt đó là queer mu cái này giờ cái càng mà cái này giờ ngồi đây they do it till today đuôi cái nào cái này thì chỉ dân nó rồi nó go queer chả bete chỉ có muốn ăn chỉ cái này thôi whatever amount chả cầm cái một cái jube nghe chưa cái whatever deal là chỉ cái này cái kuma self cái kuma bol mel nghe chưa cái and Dorar point kana dama na galwa wur ko group den ngeje ken but kon ji US kon do ngai ne how to find information about somebody so de ye jogyen gwana ko ten dite te da we ye chawo blindfold ka kai ne tele kur mu batera Dorar ko metera kur che chawo wan kur ne me to kur kada te ka mandang today cha de te gwa ma de den batoje ka di token ka hotel mu jor ka 4000 bir night one night ka wa de shenken yor kana penke kinu ngwan ka ken yote de woter kor ka ken ngar ka to ka Addis Ababa token ge nyer buinge ka so you think ramachet ke na mo da community mi dak mi community dan ma da wanang ne ka kam me gujino dong te ga yote kam ka wude chala ga lo le mo tele yote kam ga je ko kon ji US ne me ji yote te kon wodur tele yote dol ne ka ne mor ko kuidun
mo ne we jeg baka yudul ko ne to ko western world bene ka dul baka group jakala ko na role me bene wolet karama chaka jago ngene ram ma baka let ke bene ngaji yo ko woken wini mi jana mo gur mo dong te yudu bo je tele yudu je kanai ko jin ja ngaji right now wala wo jira mi shwer jin shwer period tele we me de dien me de lat ke je ndudu shwer kana one when ka pel talk so you trying to make it somebody else's fault when it's you all along gur ro du yo ko point na te kur mo water ka ken yana lat jena kuer ban me jin wudu la talk anguchi yo gora la jina malaje mana ka ji mo chi kang ma kana nei ja ko let's say here desire bro du gor group du nguchi ro du gor group du jojo dorar mo kule nyoni nyene ente ko kena te ka nei du kuje confuse the dorar kum chatem chi dorar kum a dorar tochi the same guy ku na chenge ka Facebook me chi Facebook ta ka fire again the same man tiel kana group de ta kan ga dis chol kana they contact dak restaurant 3 weeks ago claim ichi after chicken video chicken kang set up ke phone call le dan after me Facebook ko ka fire ni se de wona ne ba gwi no che me jek la che wonyong no ro de wien kana group de chi ka dole chwala dak restaurant mo contact go ne yuti 120 some thousand US dollar ite ka mai re ne mo wa ko ka mai mu ko mo wa ko ba ko ro te ichi kang ma kana ne ja te la kang mi chi ko ke je we gwar chana te kariya go yene to run organization you stay away from this man shala dorar me kana group de be very careful they are a scammer right now at this point ku kana scam na ala dole me gur no ba kur be hijack gur ni yo tele me dong me gur tele kur bo ter gur ni yo we je mi cho community missioner che kan ngode de yo de kan water under him de wo ngod jaga yo this is his point this man is like the greed ke je ba we dak he's too greedy angu chere chagan muram ka la shana me pie gwa tele dorten huh so de ye look ye ne te ka matar gad na ter te ka matar yendi ala wo shwar roi no dorar kana galwa wur ke deng dien jel ga ke le shwar ka len ga group ngien ka de baba wo kan dol ke ye shwar roi dien shwar helen kane de dagno kor chi kana goro ba kor ba ter video de na made yilim yen chi mara no nori go share ba chop kane kono te pen miti ke phone ka matar ka chi video de jok please dite de da we make sure be kana gwet ala dole me e ponchen mi shwer mo goro ne be kor ko pente de be yo kor ba ko kula cham cha kor be ter ka tede period ma cha wala da mo ko juba ngaje jan let me reiterate a pastor kenyam cha lo ko che de ka kor kana shen cha yen ka karshal bena ra karshal cha ro wo jung nu juba ka yo ti cha jago wije me ka pai ngwan cha na ben pele te wo gor ka yo i kang ma kana je cha ben je ka yo ti shop 3 million bir i wa kor ter ka cha na ben le mu ka yo de ni i kana mech cha wa yen ka yo to cha ro wo jung nu juba diel kon ka dol mu jeng ma shwer as a community Dorar to chi tel ram de right de ling as a community atel ram ling right de ka atel ram boot ke je galwale wate gwada mate tin go tel mun mutar ka gwantera na talk a jang right now she galwale ko commissioner mutel wecha dete commissioner mutel wecha dete de we lo kon jeg mi ra me pele te ga la je de re chara wo te lo wen mu wa commissioner te so an kon community na ter be aware of dorar tochi kana galwa wur these two men they dangerous ko community dan kana ti cha jagan wo bi ko kur bi kana bandak china bi yir chi kon we dan bi jeg back lenga gwa yen ga na ter ko share this won moni gwando no kun ba jer yaren na me mo yen wona dara woti wa jabi kan ye fuula biya kalen ka group dien kele jel ka kel ka jama koran la jenen ka lat ku ten ci lat ci la ne dor ko togdo man de dien mi ci tijjek mi ci ga lat trust them le le ngi da lar mi ci rani nyod jede ni ko tugde or for the first time a wa ngede ni ka kel ram mora mi jia Dorar gwan chak chaka
a sure me cham yona a ponchen mo goro ret take a commission a lu tin ke jiriam lointin shira mo goro kono ko community da he doesn't belong to anywhere the community lead ke church or anything of that matter tell a seat me there jegle the loan commissioner kanata so you write them in the picture and no more please share my small video I'm tired today you know go over write too much but what support my sister in your hawk aten karaje chakwen kami jira mu warrior boko nyenuere ke wunu nuere tente ka western world gwa me come out alive come out keep live video benay ban support because this man go ro banaja condemn as a community because mission de no ba korbe yok cha korbe ter goro be koro le ba ka togre wej benata karek nei to ban kwad na rodin ti weji dong matara rol buini men be bon gor bana barwal ka matar ke je ngu ba na ko le joira ba na chi ba gat kon ju joy wang ko wa kan ka temme this man chi mara ko think about it take a mission me jal ka je take a mission me jal ka je bat bu weje ke bi dide ne redo no chwara je ling chwara je ngat ajen to de la ye no mo chrai de cha to thank you